murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Uwineza Valence, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi mwese muteraniye hano, hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'abayobozi bashya batandukanye aribo Bwana Juvenal Marizamunda, Minisitiri w'Ingabo, Lieutenant General Mubarak Muganga, Umugaba Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda, Major General Vincent Nyakarundi, Umugaba w'Ingabo zirwanira ku butaka, na Brigadier General Evariste Murenzi, Umuyobozi Mukuru w'Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mugiye kwakira indahiro ya Minisitiri mushya w'Ingabo. Aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamuka kw'iburyo avuge indahiro. Ngewe Juvenal Marizamunda ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko biteganywa n'itegeko nomero 40 akarongo kaberamye 2015 yo kuwa 29 z'ukwa 8 2015 rihindura kandi ryuzuza itegeko nomero 10 2011 ryo kuwa 13 z'ukwa 5 2011 rigena inshingano, imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mugiye kwakira indahiro z'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Harabanza umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamuka kw'iburyo avuge indahiro. Ngewe Lieutenant General Mubarak Muganga ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Harakurikira umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamuka kw'iburyo avuge indahiro. Ngewe Major General Vincent Nyakarundi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.
n'itegeko nomero 021 akarongo kaberamye 2022 yo kuwa 29 z'ukwa 9 2022 rigena urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakira indahiro y'umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamuka ku buryo avuge indahiro. Ngewe Brigadier General Evariste Munenzi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Twagira ngo dusabe abayobozi bamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu cyubahiro cyanyu twabasabaga ko mwageza ku bari hano ndetse n'abadukurikiye hirya no hino ijambo mwaduteguriye uyu munsi. Murakoze. Abanyacyubahiro bari hano, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, hari n'abamaze kutugezaho indahiro, abayobozi mu nzego zitandukanye n'imiryango yanyu, n'abandi badukurikira. Nagira ngo mbanze nshimira abamaze kurahira kubera ko bemeye inshingano zindi nshya kuva ku zari zisanzwe. Bari bafite inshingano n'ubundi, ariko izo nshingano zahindutse. Nagira ngo rero umugambi n'umwe, ni ugukorera igihugu cyacu mu nzego abayobozi abo ari bo bose baba barimo. Nagira ngo mbabwire ko nta gishya ubundi. Ibishya ni uko umuntu yavuye hamwe akajya ahandi, cyangwa se akava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Niyo mpamvu mvuga ko ari ibintu bisanzwe, nta gishya kindi. Ariko biteka aho umuntu agiye hose cyangwa aho aba asanzwe, imirimo ni ukuyikora uko bishoboka, igakorwa neza, igakorwa twumva uburemere bw'izo nshingano, bitewe n'uko hafi byose cyangwa ibyinshi tuba tubikorera igihugu n'abanyarwanda. Ibindi binyura mu buryo bw'ubufatanye, abantu mu nzego zimwe cyangwa zitandukanye bagomba gufatanya, bakuzuzanya, kugira ngo igihugu nyine kigezweho ibyo kiba giteze ku bayobozi. Ndabashimira rero, ndashimira abayobozi bandi muri hano kuba mwitabiriye uyu muhango. Hanyuma
ibisigaye ni ukubifuriza imirimo myiza, ari abahinduriwe imirimo, ari abayisanzwemo n'abandi bose.